tifanya nrenge shabahashinu usiku leo harma madandaru vanu na nzao zitekeleze vanu mada ya handani dumzingaro wa mtulwa pirizo wa hemwa na nyasi mkaribu nasi ancien directeur de cabinet wa ministre de finance Isihaka Himidi leo ngarijitamkao hautsaha rihabili imwana nyasi Isihaka Himidi yani kiwa uhuria wahahe ya tolo ho prison ikaundo ya liyo holi honde shetendwa shitio shahaki ikao shimgamata gari juzi tekeleza vanu hauraji rizionese mada ya vili do wakakaribu nezenyi chaguzi engwa onda hubi ewadaza namnaje ritoweshia nambano ngo emakatirlo nao yanu mada ya raru gari johu jahar maonono ikao ndo emabade ya remao ya ancien séparatiste Mohamed Bakar ya jihunda au harma ntia ya bene no wandu ikao ngwarumiao le dzina lahe gari jozeleza vanu hauraji izo nzo madandaru ikao zire hansi vanu emakati yanu ili rizitekeleze kwezi watukufu nyonsi pia nga mjuao kanga sina takriban mifumo miraru ikao aurambe mwezi mwananyasi Isihaka Himidi ujihundo ho magobani harimwe prison ya Moroni haitendwa ikao kashitu ele ya wanadamu shimchongeza ngubito emakati ya hahe rulona uyanu ho prison itendwa shaki ramba ukati itendwa shaki halali hata inamna shajiri hauka Isihaka Himidi oi mwana wa shimbeni ikao siti siasa nzima da sinae ama rehantu kae ubanuba jokae haki ngarajuba damfi hagamati wa takriban ngasina mwezi haukaya hatuhumlwa harma marshe yakofanyiha ihule magari ya he universite ya Komor mapesa ke jamba Isihaka hadetourne mapesa hayahibi shaba fanyiha marshe marshe iyo inikiwa mrumshe wa Isihaka Himidi vende bahulo magari ikawo ye première tranche Isihaka Himidi kaundo ya touche mapesa hanikiwa 30 millions chez marché pia 120 millions donc ye première tranche ya kabla dimu ifanyishie ya 60 millions za Kikomori hanikiwa 30 millions magari ya hulwa ngao yabo harma shesi wa shangazija ama hatartibu zinrwaji ritujua zilanda babi Isihaka Himidi hagamatiwa hatilwa prison shangela dimo anruelewe ye offre d'appel inu ifanyiwa abo Isihaka Himidi tinde afanye offre d'appel wala tinde ya isinye she sinyewa ni wandu wajika undo waka autorize ye offre d'appel inu inikiwa mrumshewe Isihaka Himidi ngabo mumtsuje Kolombo ikao yufanya hazi ho trésor public ngabo mwanamshe wa saya na anaume waili ikao waka ya harmum jaradaunu wakubali wanike madam Isihaka Himidi ye marché ya he magariano owandu wao ntipia waprotegewa plutôt neyezi ya Asmani Azali ama Isihaka Himidi de ya hunde bahati mbi ya gamatiwa
yatilwa shibani hasibabu kemdumshahe hanikiwa ye marché iyo kaba japari hana détournement de fonds yokai mapesa yaliwa shakinyume magari ya hulwa ngau yabo baadhi ya omgamatiwa hahe isiakaimidi mapesa hanikiwa 30 millions de mapesa kawo mdumshahe hanikiwa wakahenda harma watsahe magari yanu enge waje watushe ye deuxième tranche. Et deuxième tranche kwa jai touché. Harmwe somme ya 60 millions wa touché 30 millions. Shanga boza tatsaya ritohele wakwezi. Badia ya tilwa shibani she 30 millions inuani kiwa iramburse wa. Ye 30 millions wa ramburse wa. Ne mwana mshewa isi ya kahimidi. Haramburse 30 millions. Abu kangari wanawe ye kweli isi ya kahimidi katina shamzingara ike kapuliliwa ya tolo ho prison. Hokaye 30 millions yani kiwa iversewa esirkali. Abwe magari ngabaki yao isi ya kahimidi. Nola mwana mshoahi. Warenge magari wahuze warekipere 30 millions ikaundo wanikiwa wairamburse kwa janikiwe deuxième tranche watouche première tranche 30 millions et 30 millions inu iliwa amma ye président wahe cour d'appel ne procureur général waharaya upulilia isia kahimidi halafunga rejiuzi sawa esi ya kahimidi eshamwe hansi prison Henry esha tsongeza ya arete wa Henry haukati nde problemu ya he marché yinu ya he magari puisque kabati harmazi enquête zafanyishia pia kabati bahanu bapari hano kesi ya kahimidi hafanya wizi sha bafanyiha offre d'appel et offre d'appel hiyo ngabo commission ikaundo attribuyewo wakubaliyawo ye mrunikiwe marché ye commission hiyo wai attribuye mrumshewe si ya kahimidi abo ndo wali yo ma premier responsable wakawladimu weshiliwa juma umdarajaunu kwa japaro ishiliwa wa protégewa jusqu'à l'heure actuelle. Amma si ya kahimidi nde ulibo ze pokase nika usisi ngarjipose au problème ya ukase pas vrai isi ya kahimidi kajafungwa hasibabu de marché yinu izondrabo za tudunga na mbanzi ya choka uyonsi amma ngabozi ndongozi ndwaji ikawo ndo za tsongeza isi ya kahimidi ya fungwa ngarju subutira be ukazi nu règlement de compte ka ukajaka ya le janvi iyo ndo usikiti furlonuo amma habamba wakati haja hangari ya le janvi ngwaona zeheni za hao naye wazirumi yao en tant que ancien opposant ili wamjuruhu jena mnako leka omkiswaunu ngabo bandwi ya wananyasi wa mbeni wahe serse ma aswili les anciens serse ikaw watsanga mtsangu ojuma mjuruhulwa wesi hakahimidi abonga manzoni behe mesaji inu harimo wanama wa mbeni ikaw ndo warenga funvu harimo omrengo wesi hakahimidi nimwambie nukaya kamtsina mbakli toka uyonsi hoka asumani azali wei mwanadamu wapeu wei mwanadamu ikaw yena rankwini kamtsu wanaze kweli ya rumiao ukangu mjuruhini hamzima na nyika mziji
ngamjoma disizani ili mmone ye tarehi ya Asumani Azali numji wa mbeni mmone realite kabati ya hanza Asumani Azali hama Dr. Karihila mummone namna ya mpulili ya msisabonsi ya nzo ya mrende mroti hindu haruma mahanshirini ya kamili ya dungana naye ya mbuli ya milango harima olemengu ya mfanyili ya hazi hata ya mbalia ya mwezo pouvoir en 2016 en tant que secrétaire général du parti no hajua hampulilia hamrende mruti hindu ngwanzo ya mmoze na abukana ushinda ya mmoze haja harenge Mohamed Chatur El Badawi mwengoni mwema sampanga wa hai hambe habalozi ya armaenti ya Belgique zilati nyanzo mrafanyili ya omru hauka haina mnejana aweni mra siyasa ya hisa ya honda maha ya ukahabewa ambasadi valangu tolo harmwe paysage politique ila sawa na retraite valam leo mtifikiru kabala mwanzo Chatur bahambe ambassadeur bowanama wa mbeni kinyume valaka ukaze carrière politique ya Mohamed Chatur El Badawi ya ikaze karo hoka hesangu hamtowa harmwe paysage abo nyinyi ila dimu mwone okweli ya ukakabati realite hosoni mwa Asumani Azali woi mwanadamu wapeu kabati ya mwa eshachungeza Asumani Azali ya honda banu yaliyo raisi wa daula uondo mji wa mbeni rangundo wakati wataki Mohamed Abdul Karim ikao wamsaidia hata wambeha chef d'etat major ezilibwa zahe kufuru na dola uso harimo mji wa mbeni mmono izo yafanya 92 mmono izo yafanya boya reji harimo pouvoir mji wa mbeni daima Asumani Azali yehu tadamu donc ze problème zesi ya kaimidi zinu wankabati problem ya widi ngabo problem ya heni ya Asumani Azali no mji wa mbeni haba hati wananyesi wa mbeni kaungwa tsangao umtsango unu ojuma mru umjuruhulo wahe mwananyasisi ya kaimidi ngarishemezao hautsaha mwananyasisi ya kaimidi ya tolo ho magobani yaliyo haukaya kajafungwa hanzia za haki ye marché yi attribuye le mrumshahe ye commission wa attribuye marché ngwa uyabo no kwa japaroshiliwa riditse na rionese ukaya ye 30 millions kaundo wa itushe irambursewa pourquoi pas ba de 30 millions ya rambursewa isi ya kaimidia tutolo ho prison engo hanti wa prison za bari hinri hewa na ama wa mbeni ikaundo mlio karibu nele jamvi zeheni za hanyu ngazimwangamizaoni haukanga mtsubuti na mbokaya vanungabo klambili mbeni za CRC ngabwe klan ya Aswili ngabwe klan ya Kahuja Nyumeni ndayinu isi ya Kahimidi waziri wa finance mzee Abudu bahe klan ya Kiaswili wakayabo wakazamanyo wanu wa Nyumeni ngwafanya uze tartibu zonti pia ili wa wajuruhu wajoureje iharumaze plasi na mtafadhali kwezi mbuwe matsu mwoneze jarahi kaundo mwehansiziwa mwesheleye mudiru wa Komor Kablo Alikarani ikawo siku ya kawa hansize do manazinu riwonofanya bila yaka positif hatolo yabo hata uhondraba haka jehansu wa mbabahanu ni yaka humtowa Nurel Fatihu ili ye henti mjomba hahe wa yaja wa mnome gouverneur na abo bilan Alikarani yefanya c'est un bilan positif ikao bandu ya hatu rika satisfait ya shirika la daula ya mudiru ya kauroha yafanya bila hamada ila yi hanti reset harmale shirika no wamtowa kwa jamwe hanti mbaba hanu jusqu'alors ebanu leunga manzao mrambuwe Asumani Azali namna hinri Asumani Azali wa mwanadamu wapeu no mji wa mbeni ngujofanya ze tartibu zonti pia ya mwani seni
ya maniseni vatike mdzimandani hajoju semacho yaone mwananya. Ama umkiso wale unu wesia kahimidi vanuye siblo itsahwao. Samahani daka nzima. Ye siblo ya kweli itsahwao ijuruhulo harmum daraja unu waine waziri wahe finance Mzee Aboud Mohamed Chamfiu wainde utsahwane SRC ya kiaswili ili wa mkazeba hanu wajourejei abukwezi na mtafadhali mrensi wojitinza wanyi mwone haya vanukale Mzee Aboud nge waziri maudunga bajoka waziri mrajina je namna ko Mzee Aboud jana kajaka waziri na habu ngari juwa uka hata azali waye no wanahahe ngona heni zinji za hao na Mzee Aboud Mohamed Chamfiu waziri wa finance amjomone sani mfano wakati Mzee Aboud ya lo directeur wa bank central ikaundo yaunda le jumbalila hata hayabuliwa baadi yema ndaheka hisa yani kiwa mezimili ili ya inaugure le jumbalila no azala sumani haharaya hamba no kutu fanya inauguration ija kaanza nomewa harmwe banki nkuu ila tijibese ne Faransa ya nomewa directeur general azala sumani ambaka ngamitiyari mrenge banki yanyu mwenzanyu shae mrutinduo izo heni zandi sarangu aliyo directeur general wa bank central Nurel Fatih wa imrika uyena hen raere mwananya rambabahe ramdazai hokawa bakati yao Nurel Fatih wakahanzare ngo bank central ye PVA he keija merite ya rengwa kajarengwa wakati wa Mzee Aboud nge directeur general wa bank central izo pia zeheni izo azala sumani nge nizo vanukale we yansi Mzee Aboud waziri vala katsu mwanza haukana mwone mbaro ngontinti Mzee Aboud haka harma msafara ministre wahe Afrika pia waka Seychelles harma koloko riwano harma za rezo sosio ya uke waziri wahe finance wa Komoro nde ya chagulwa waziri handa harima ye finance dans l'Afrique. Il était choisi le meilleur ministre de finances en Afrique. Bahosi kuya haja yafanya ya déclaration hiyo rawa na harmaze réseaux sociaux 24 heures ya directeur de cabinet wahe haretewa Olio Kasma Nazali ya felicite wala waziri wahe Shaha mrengea ya directeur de cabinet wahe 24 heures après abunge uonesa uo kweli yo Kasma Nazali ye katsuhanza Mzee Aboud shangu mprofite hazila kompetansi zahe ya mrumie ya hunde zile ya tsahao ya je ya mfanye jizo ya fanya Dr. Karihila donc waburka hanzari mwone senyi ukabane cible ye première cible tsahao banu wa Mzee Aboud harima omkiswa wesi ya kaimidi shesi ya kaimidi hafungwa vatina mbanzi ya haki choka uyonsi haukai ye faili yo handani nda hiyo yokaya ye commission waka attribuer marché ngo protéger kwa japari shiliwa na wao ndo attribuer marché wenika emru mshewesi ya kaimidi abo si ya kaimidi kati ya mfotif hafanya zifanyi wao owanruonsi pia ngaurionao mahala harumase societe nga bahulwa uzindu kaba tufanyiwa appel d'offre hunu contraire ya appel d'offre ifanyiwa ni commission ye commission yongio yabo wa attribuye wakubali wa inike madamu isi ya kaimidi. Pourquoi lewe isi ya kaimidi ya rengo ya tilo prison? Pourquoi ngabo reglement de compte zindwa jina ngarjo subutiri zambe chesi ya kaimidi kajahiba mapesa choka uyonsi kaja detourne mapesa tsa inisi ya kaimidi waja mwana mshwahe halibi
mwana mshwa Abdul Wakil halibize 30 millions. Pourquoi ye hanti wa prison? Pourquoi bo président wa cour d'appel? Pourquoi bo procureur général? Et si akaimi di mwe hanti prison pour quelle raison? Ndabo yarenda. Mana leo Colombo ya to hishiliwa Henry. Et ya sinya ye bon, ya he mapesa, ya sinya, ya attribution, ya he marché. Mana wa to hishiliwa Henry. Ndabo ya kaimu mtsuje, ha protegewa ne régime. E hanti ya ujirema ya ujitinza ikele onga baundi hao wananyasi wa mbeni wa aswili wa SRC wa kontribuyeo omrengwa wa siaka himidi zourisa yonde mana rambao kaya mbeni ikabanu ye mbeni ya kiaswili zinu kasijajo kaurendeha shamkubali asuma na zali nguri wanyiso nguri tiyo hari mabaya rijitinze rijiuwe rijiyenge batike mru hanza ya jusele dito lahi ya one mwananyu engenga muhabili ya jiku ya ukaisi ya kaimidi na puliliwa besi ya kaimidi kajarende tendwa shaukaya ye hanti wa prizo e makatirulo na uyanu tena tihaki ngari demandeo e liberation yesi ya kaimidi ya puliliwa ngari laaniyo o wananyasi wa mbeni wa seerse wa kiaswili ikaundo warenga ufunvu hari mwa mrengwa wa siya kaimidi rimambie nukaya nyimwengoni mwema adui wako mji wa mbeni utohendele ya usoni ndezeheni zahanu nezero hombi zahanyu na abo emijemi nrojina ngwaji protegeo sisi rikensi jumo jitinza na uyengana na ufanya reglement de compte engenga mhabili yauka o wakati uja wahema na nyasi siya kaimidi wa uliberewa haukaya kajafanya itendwa chaladhimu ikenge prison e makatirulo na uyanu abwe madai hiyo rikazabahanu ngarendao harmwe madai ya bili kwezi watukufu riwono bafanyishi hawidi le 14 janvier 2024 kabli ya yabu riwono wananyasi ikaundo wakakaribu no uchaguzi unu wambarende harmo uchaguzi ama wanadamu wa uonti pia makatirulo na wanu wahibu ja shaitani mndu katuweshia mndu katuwaona wandu wanungwa onda lebeya la mzimba lebeya la razida beya la papa Mohamed Sule beya la Abdul Wahab Shema beya la Juma Said Abdallah wandu waungwa onda be makatirulo na uyanu wahibu ja shaitani wadaza kabati mru waono watawa imana watawa Henry boa komori rimabiyani rikaw denonse banu ngam jomone sani mfano usiku na denonse papa Mohamed Sule na baka papa Mohamed Sule nguonano na Sola Sumani tous les mercredis papa Mohamed Sule yuonana na Dhul Kamali waziri wezi habari za bonze sideziwa banu ya ukabanu ngarimenyawe mbwana bagar denonseo siwonesa kwa Mohamed Sule wa iya zali shimejua ise salimu mono mme wasuma na zali se salimu papa Mohamed Sule ngufanyiwa zali hazi shatirondo mruti hindu tileziwa ezerze lutangi zongda mide na kane haki ni hajimbaye mwono delegation ya Abu Dhabi zenti uzinu yabali wani Kamal Soefu na wano emru mwona harmwe mapicha ondo papa Mohamed Sule hakaya harmwe delegation hiyo abo leunga mina haki na ni mrejeini ni mwambia nukaya yemruola wala tindasi papa Mohamed Sule wala azali wanuandu wafanyiliao azali hazi eleo emanarto ishia metro mzimba erongo wa Henry emana leorto ishia metro Abdul Wahab erongo wa Henry ye Juma Said Abdallah emanarto mwishia erongo wa Henry emanarto ishia razida erongo wa Henry rangu wa chaguzi uhisa
ye mission hao ihisa hoke mission hao wakahanza wa legitime Asmani Azali waonese kwa opposition wa participer à armaza élection. C'était leur objectif. Iyo ne objectif waniki wani Asmani Azali wayaswilisha abo leo wahibu ja shaitani kwa churongowa kwa tuone hambaba hanu kaba timrishi Abdul Wahabi, kaba timrishi Mzimba, kaba timrishi Juma Said Abdalla, kaba timrishi Razida. Wanti pia wanjia mivuvuni haukawa wasulishe koli wala bahanu ambao wayasulishe ababa hawabakisha koli nzima ikauna mwiline bwa Komori ngwajurudi tena waibalie ye koli wabakisha wajoka hibalia ndai nde ya he dialogue maudu ngwajuja warambie banu ukaya lazima borenda harma za election lazima rendera participer harma dialogue owandu wao ngwajo huenda harma dialogue i programe wao ni Asmani Azali ngwajo henda pisko wao ngwafanyilia wa Asmani Azali hazi ngwa una mission wanikiwao ni Asmani Azali lewa watimizi ya mission ya hizi election maudu ngwajo watimizi ya mission ya he dialogue. Izo ndeze nukto kaungwa unizongo wafanyao hazi abo nyinyi bwa Komori na mtafadhali baba ne manebwa na inu yatu wasuli bahanu ndabo ya kari tsoda kiyoka nariti denonse eriti denonse na mnahinri mbwa na inu kebali wani wanruwa hili walio kweli wajo wasuli shembwa na inu shimana lewetu wasuli ndo kembwa na inu ngiyo na michele minji michele ya nrabo abona mkeradhi haina mwika ukati ya mwemba na inu rimdenonse muamini yokaku likati ya mwemba na inu yemba na inu jo waswili pisko mano wandu waule mto waona si pisko watinda Abdul Wahabi yetinda si Juma Said Abdalla yetinda si Razida yetinda si wo wandu kaungu warumishiao harimaze amri za Asmani Azali emana Henry ngam jordi tsena ni mwoneseni ala amekao ngio plus important ti paroma mbia ni banu ya ukaya kandida Burhani Hamidu wala kajenda kandida pour sa propre initiative wala hende kandida puisque yambeha kandida Metra Mzimba de ya puse Burhani Hamidu yende kandida hampuse ndaba hampuse ya ukawa kaufikiri ya uka Dr. Salimu ya kandidaturi ya heke na resevewa halafu wajewaji wambehe ya renge plasi ya Dr. Salimu kaya kandidaturi ya heke ya invalidewa shabadi ya kandidaturi ya Salimu ya turejetewa Burhani Hamidu haba kikandida ya haba kikandida za Barindi pisko Mzimba de ya mwambia yende kandida na Burhani Hamidu haka ya bahanu sina mfumbu wa bahanu habaha shahaka ya bahanu nde ina wandu hambiyo wandu waukaena mpara Mzimba hapara Mzimba kubali yabo harimwe parleur ya he telefone kweli yende ya ambia Burhani Hamidu yende kandida no harumo mrumishi harumaza eleksyon zila Mzimba haka urumishiha sumarin ya usutene Burhani Hamidu vanoye anosiwa maji Dr. Salimu ndi anosiwa maji ni wanu Mzimba shaye le vrai problème Mzimba haka urumishi haka usutene Burhani Hamidu izo Burhani Hamidu kana usubuti ya hane Burhani Hamidu kana usubuti ya hane hakaya nda ina wandu wa telefone ya Mzimba habaka minde nambia Burhani Hamidu yende kandida na mwone jeu hiyo quel jeu na abo leo hamba gusutene Salimu na mwone wanafiki wa Papa Mohamed Sule rangu wende harima ze voti za hema magra electeur wakachugua e kandida baada ya Dr. Salimu ya chugulwa
na bakemru mzima banu yanambie usiku enga uzima yaona papa Mohamed Sule harimwa bunjilio la hema kandida la kandida Dr. Salimu ya hundra ushinzi harimwa ze election za hao za hema grand electeur ya mwana ya participe kaja participe harimwa bunjilio toka ulonsi kaja dungana na Dr. Salimu no wananya rangu ya chuchugulwa hareje dingoni puisque yeye hakufanyia Asma Zali hazi. C'était sa mission. Il y a légitime Asma Zali. Huo kamtumona baba hanu kinyume ngamona onda ene serikali harmaze delegation Abu Dhabi ihondi hoya jihundawo papa Mohamed Sule. Engenga rijiuzisao ukayewa ndu wanungu onda yele umzimba hudazaza bari Henry yele Abdul Wahabi hudazaza bari Henry yele Juma Said Abdallah hudazaza bari Henry yele Razida hudazaza bari Henry yenga nyida huu nambenuhe mkumarengweni pisko leo wa Komori wa mrambuani iyo ne realite ya ukanyinyi nyiwandu hazi wa Asma Zali shanyiti wandu mwakafanya hazi harmwe opposition ya ukaribadili yezinu no mwendo mui wa heyezi ya Asma Zali no na mrensi engele ungari juzi sao ya uwandu wanungu wa harma panga Henry ba wahibu ja shaitani kabati mru weshio kabati mru waono baba hanu na mlamuhe dingohi mrejei rimmoneni bale wori rabu wa zesura zahanyu ukanyimwe ngoni mwema adui mahu hari mazembana zinu razibalia rangu 2019 emada hiyo ngari kazao yao ngari njiao harumwe mada ya mwiso ikao ihusu Mohamed Bakar separatiste mzamani ikao nga mjuao umahale kao ngujihunro harumwe inti ya Bene emakati rilonao yanu ye etat de santé ye dégradé hauka ye diabétique ge harimwa mabade ya tsomangu etat de santé ya kaiti njema ama ilio muhimu dokale urika ujari denonsi ya ukaya baadhi wa wandu hai ika uwanji harma le janvi ngwarumiao le zina la Mohamed Bakari ya uka Mohamed Bakari ngufanyo hazinda ina azali leo nga msubuti ni mwambie ni ya uka izonrabo Mohamed Bakari c'est l'ancien séparatiste rilaniyo o separatismo wae neze fikra za separatismo wae shaka tufanya hazi vazima na Asma Zali Henry usiku ministre Sarkozy yampara ya mwambi yokaya hapropose wa yanjie harmwe gouvernement ya Zali na hakubali yanjie Mohamed Bakari hamwambia kano utinjie bahama bakanga mjio hamba aweza hangu damina we na zikaze kifu banu rangu leo wakupeze pon Mohamed Bakari katina contact na Sarkozy hasibabu na Sarkozy ya kubali yanji ya harumwe gouvernement ya Zali rangunda ya watu johonda leo yinu Mohamed Bakari katia honda na contact na Sarkozy na Sarkozy ngwambio wandu au nguzambo ya ukaya Mohamed Bakari ngufanyo hazinda ina Zali leo nga manzo ni uzise Sarkozy koma Sarkozy leo ujua uka Mohamed Bakari ngufanyo hazinda ina Zali na Mohamed Bakari hamana nawe mtinzize pon mtinzize contact hasiba mundabo wakubali wanjia harmwe yezi Asma Zali na rikeradi hauka wanungwa nzao wa utilize le dina la Mohamed Bakari pour leur lazima waonese ya ukaya Sarkozy ngenda inao ai Mohamed Bakari ngenda inao mais la réalité Mohamed Bakari katinda ina Asma Zali Sarkozy ngurumiyo le dina la Mohamed Bakari katiba zima nda ina Sarkozy ai nda ina Sarkozy na Zali kinyume wa mana Mohamed Bakari hamana na Sarkozy hasibabu labo Sarkozy yakubali yanji harmwe yezi Asma Zali donc yabo wanadamu wanu na renti wanafiki walonuo
Sarkozy leo rumia le jina lao, utirumia le jina la Mohamed Bakari pisko mmana kamtina contact na ubwe Sarkozy uzambia wangu ukahumana na Mohamed Bakari habo iwanjia harme serikali ya Zali huzambia wanadamu wacho washashi. Pourquoi leo changer le langage wanzo ambeka Mohamed Bakari ngufanywa zinda inasumana Zali na mtafadhali nyi wandu wa Sarkozy na mziye ya mibatso mwendo niyo mwanzao mkalifie Mohamed Bakari kange proche wakatika ukati proche ekanga nyina ndongoyo na milite pour sauver l'état de santé ya Mohamed Bakari puisque Mohamed Bakari nge mwade Mohamed Bakari sirre maze fikira zahe za kiseparatisme shayo kaina uchongeza rikubali ya kazi wandrabo ya tilo harma kumbika ukati buhari aborika hanzari denonce haukainde propaganda ilona Sarkozy no wandwahe warumia ole zina la Mohamed Bakari rambe kaizondrabo Mohamed Bakari katufanya hazi nda inasumana Zali ndrabo na tena ndrabo ingekwezi wanama tukufu njakanzani kemle harma direkta inu tika hanzani woneseze madenda ruzinu ndo mfungwa wa kiharamu wahema na nyasi isi ya kahimidi ya jihunda homa gubani vatsina mbandongo ya tsongeze choka uyonsi kajahiba kaja detourne mali za daula shaba fanyi wa marshe yi atribuelo ya mdumshahahe ya marshe hiyo isinye wani komisyon ya komisyon yu kwa japarishiliwa kinyume isi ya kahimidi ngu jihundu harumaze prison lewe ye mapese kaundo isi ya kahimidi wa ya touche ya premier tranche 30 millions ye mapesa ya uyarambursewa ye magari ya bunge ladimo ya warejei ne magari nga ukomori ama isi ya kahimidi ya hanti wa prison hautabishiwa ha reglement de compte za Asumani ya Zali no mjombeni na bandhi ya wandu wa CRC wa kizamani wa wanao no wananyao warengwa nyumeni warumishia warumwezi Asumani ya Zali ama efisible itsahwa obanu weinde waziri wa he finance mzabdu Mohamed Chamfiu nde itsahwa ya wananya wa mbeni wa CRC wa kiaswili na Asumani ya Zali wanzao wafanyeze reglement de compte za hao beina hao na mziabudu na isi ya kahimidi engele ungari habilio hajiku yoka isi ya kahimidi ngele adimu ya tolo ho prison kaundo ya jihunda hao hoka hafungwa batina nzia za haki. Mada ya bili rikaanza ripare rijumbuze wanu wakaya karibu na uchaguzi lebeya la Metro Mzimba Metro Abdul Wahabi Juma Said Abdala Razida hauka wandu wao wahibu ja shaitani kartu waone makatirulo nao yanu Papa Mohamed Sule wandu wao ngonda ya mdaza zabari hinri ya mtawa zabari hinri dabo ya kamwasilisha ula mzomani wani Asumani ya Zali mwasilisha waziraruni hauka wanadamu wao kartu waona ya wadaza zabari hinri ya watawa zabari hinri wakatirulo nuunu Mohamed Sule Papa ngujihundo nda eneze delegasyo za heyezi Asumani ya Zali wonte ambuwa wanadamu wanu hokweli wa hao kwa wanadamu wanu wanu wandarandabu rijar kautimizi harima ho denonce ze manevru ziliyo na Sarkozy ne klanya hai wabatsao Mohamed Bakari ka Mohamed Bakari ngufanya hazinda ina Asumani ya Zali rambiyo wanadamu ya kukaizondrabu Mohamed Bakari katufanya hazi nda ina Asumani ya Zali ama ema katirilo nao yanu ya etat de santé ya Mohamed Bakari ngiyo degradé piskonge diabetique na ingu jihundo harmointi ya bene inge kwezi izo nzoma dandaru raka hanzar zitekeleze banu haufubi ngaritsa hao zisoma hazatu hauke direkta inu nge sinyale wao banu haina dakika ekari rongo wanai na mriswami ekari rongo wando abo Mwenyezi Mungu ndiye alikusudi ya rongo wendo shangari mwambia unika haina mrujumu naye nda kinyume nezemba na zinu ngari johum denonse banu ili rihunde dalao une fois pour toutes mbana yinu jo wasili. Assalamu alaikum wakati wasa tena inshallah taala. Marhaba.